Shubor nakashlem jong unongsan hima. President ke PPP ubadeiru MLA ke Nongkram constituency ulaong bagajingale ajong kaseng nakabentaban penkelaya ke sorkar babenta hagajela keempat kut Henry ke datang ke jingsda habakran halo kajing linti kaseng PPP uba adan ulaong benaduk balaseng yaka hagin gilai senam kaseng kalayo shibun ki maujam ki bakraw kata kajing syajiat di Dr. Ricky Singkon bermikmat hapo parlimen jongkari India kajing yok bantau marway yaga executive committee hapo KHADC kajing yok prangut ki MDC hapo JHADC bar kajing yok Southly ki seat hapo yeng dorbar thawan kejela ula banjur bakum presiden ke BPP uhab ban khmiru shabar ke constituency nak benta kajing don kam hagejela baro kawai ban pen klan ban penjalan syu kajing sensyar ke BPP nak benta banwan hakabor ha usnam arja arpupra ngahab ban penut por langru shabar ke constituency ula benrap yakani ula kren ha yeng sa jung u hanongkram hagajilang nak benta ban sam yaga jimentoi hapo ke scheme special rural works program nik MLA scheme nak benta ke mangtingka jung usnam arjar arpusau arpusan uba adan ula ongru baga jingrung jung u shaka kamsan perthei kadai ke jing thmu ka bayar nak benta ban shakri ki patba jong ke jela baro ka wei omtang nak benta ki patba ka constituency lada ke jing thmu jonga ka kut no tang ban shakri tang ka nongkram constituency nganam ya khone ki election ulo nak scheme SRWP ke budget kum ke MLA scheme ringkat ke mangtingka ke baar point san klur uba adan ula ai ke jingarap nak benta ban shna ya ki yeng bat ban kersha ni ki nongrap bat ki nong khayi ki barit nalor kani ula ai jingarap ru ek school ki college ki jakai lekai bat ki jaka thang met yam adu bangalong MLA laj no gini ki san snem ki bang khlem long MLA mtip shno ke MLA scheme gadan te ni priang sobha ki nongelam juga party ki be don hangi banya sakilang ya gani ke jing pa ka jing gani ke MLA scheme lalu Dr. Karachen ni belong vice president jongka party nanta Pak Marbot khar belong president juga youth wing but if he paro ki nongelam ha ki shnong ki bepe ramba shnong ba roaming one khar be don recap ni hne nanta secretary shnong umsau ba Jim ba Agus Marvin yang belum orang masnong narang bibi lebih kiri ule se ki bangam la bani te ngapriang sobha ye pi paro ki bangila pawan agre ka si bapni osno ila ke jong kerteng bapni puli ya ka scheme ka balamang nam ta jong pi te angie ko mapitep baka sarkar kala nadu kanika tem ka berdep kala penkiu je kanika MLA scheme bat kumbagalong mentahi ka sarkar kalamang tang na ke SRWP arglor shiteng tekini kalong ki scheme baper ki ba nga kumu MLA ngalamang ndangam ta ka constituency fisri le ni tu ki badi banyo ini scheme ki penslam pala dang hadu uni upna April ngarang yo kinang don ki pa te nang ni shafmat ngam si ong lupa tangani mo wanu mi susi nga da phi susi rom la le agni ka banwan ladanga ong ni gitu ki unit akisnong bagin penpoi kerteng kumbaga jule lada ngan bu no da ka tarik lada ki pensem ya kata kabamut da ki wan hadian ngam la le so kilawai mut nomla su ban penthobi ki lamar mla ban pensem mal kumbalo menta ta kaleng jong ngapun kam palat mo ngahaban ni keleng pisu tho menta ka jingle ka patut ni rang de jing sedang mo tingi so banai ngu play ula kurpu ye jing alenti ke jing ka party ke bangirang seng dang menta lai snem tam kala don nu weu MP ilabat ya ka executive committee apo ke HADC tang marwei kom ka party mo te Giant Hills ngela job prangut nakaliang jingi MDC nak parti jingi ulade leader juga opposition lade nongelam juga yang persya bukan ka parti ka ba danglung ndre ka ya ha shikma ngidang don kam menteri susu ngidang don kam ban pentran susu te kalong ka ba namar kata karaw yang abangan por bon aga constituency ko nongelam kapor babon larengi ko abangin kurup ka bor sinsyar haw arpupra ngan hapan ai sabar juga constituency ngasung senei ngasung thu ye gajing sha sitam gajung pi ke nongkar shan ki be ke jonga tang ba kum nga jong na klemi sekene kam tang nam ta ka constituency lalu pangami ngami nam ta ka ri ba ka chat ri ki ko wi lara ka jingkmi leti yang akalong tang nam ta constituency ngam tre ni election ngam tre ngamla bat ngampwa ba ngan sekretang po constituency
Nama larang ila ban penbiang kanu kono konstituensi rela kari kangam ka jep kangam kam dan jimut bak konstituensi jing kan bet kan biang ha bakut ngin yang ngamlang te de halo kata kanong rim ka banga ai ka por ka bobon bat ngasno ban ai khuble ye pi ki pa ba no ka chan ki be krishan yang ki bam thlia ki bam juan penwet bat pide bo jing doai ru yang amo banga long kum ni kum banga long boble no ai ka met ka phat ka bakot ka te khuble shibon ini sha shitom sa shipor setang ka tu kan ni ya si hagani ka jing khun ka jingi bangela panora ya kata ka jingkala ka shisha jule mo ka tu ka shipo hajar ka arsan hajar bat ka yusan hajar ka yeng bodom man marmot ki yeng ni ban penkha kamera bat ka rap ni kinu inu kam barit ka baki bridging pitre te nolonang tapat ngamang scheme nam ta ki school ki college ki yeng snong bat kum ta ter te kini kilong ki scheme ki ba ngalamang mangala terwa shika sorkar bat menjur bamata kalong stang bangi ngelet shiki block ki jingi bangin shim naladi bangila ban penon kam te kabaningkong construction of 80 number of low cost houses kajing snai ki baduk ka photli ki baduk nang ta baar kajing marmat ba kajing penkha kamera shispa ka photli yeng kebalai banai jingrap lagalongi ki nongrap dani ki badan ki kam khai bo dukan lani kanu bodo ki jingkre ki jungki patba sanspa yeng nangta ka basa kawan kani ka construction of college building at Smith College Lumkan Sai Smith hagador arpusanla te ngatrai gani kala dei ka among ka bahetam ka ba ni ai namar ka college ka dang don ka me ki jingkasan ka barat ba ngatrai ka college kila seng la nadu sinem yu piseng college arjar arpo te kade ka sinem ka bangang along rumadan mo tarau ka college kampat yo jingerap ye ngai nadu mentah bagani ka dikasin ka benikong ba ni ai ka jingkershan nagleng ka bel scheme up sanlang nangta kaba extension of school building at Hajam Kisor Singh Memorial LP School Lumkan Sai Smith kane pakari ka school jongka balang Unitarian Hapo Smith Chipola nangta construction of fencing at Smith Cremation Ground Sanlak kane pakari ka jaka ka ba ai nangta ka Sengasi Hapo Smith bakin care ka jaka thang Sanlak nangta ka ba new construction of community hall at Lightko Nongdaneng ka jisna ka ying snong Hapo Lightko Nongdaneng khat Sanlak construction of martial arts training center yagani ka team revolution MMA and fitness at Lightko Nongdaneng Chipola te baling ai gani namar ngari wei na ki sakri pat ba o baju smutna ban penslur bangi nginang ban sumar ya kamet ka phat ka kot ka phya kani ga dei ka badon kam ngi bangin smutho ban pikir namar ngi ba ka jingkot khya ka dei ka badon kam tam te namar kata kum ga jing penslur gini ki samla ngalamang shipho lak tingka nanta extension of school building at St. Peter Secondary School Madanrateng kani pa ka jingai ka school Madanrateng St. Peter khat sanla angit baki nopnya school kila don hangni ngila batha iki bikin don kumju ya ka school hapo mawata Presbyterian UP school mau penthi khat sanla kria video hapo morong kreng blog kala ta shibon ya ka train ka ta bat ka kom ya ka jing don kam ka jing ki pat ba te mata kila bo we video dengan suhot yu bangan patai kumno te ke ka bangang asukun tu kambah bangin susani athan haki la yo mentala penyo ipi ya gani le da di ban sotho hi te dadon ka jinge asai tho ba ki nok tre tu ngam thrai bekin su berngam berthen dadon berngam berthen si tho ngam nget bagan longkom ta te ba fini slur namar kani ka jing sani athan teng teng ha ka jing brio yo kadon ka jing ya mo para mangi pat ngin sai tho ndai nam dai na te la ka thot tamot kan ta pat ya ka jing tre kam ka jing tenga syukuntu ya pi ya lumlang sangot rungut ya le seblok ba pi slur pin sopo bat dadon gono no jinge sapun be nga tenga ngasio kani kreniki